akhona kumele namuhla kule door-to-door campaign sicela ukubonga kakhulu ma-comrades. Sicela ukuthi siqhubekeni sibambeni kanjena singayiyeki, siqhubeke njalo konke la siyakhona kuwo wonke ama-award siwasupport. La siyakhona sibe sonke ama-comrades. Siyabonga amandleni endlela nisebenze ngayo, sibonga kakhulu. Siyabonga. Cela ukugoqa nangomthandazo bafethu. Umthandazo ukuvala ungacolisa kancane kusasa bafowethu ekuseni. Ekuseni ubani isikhathi nje comrades u10. Bathe 11 sohlanganeni lapha emseja mall songena ngale wa12 emseja ngalenzansi. So hamba khona shaya campaign after lapho masuka lapho then sohamba so attend i-meeting ye-youth le ebunzini izoba khona ucomrades ukhangile. Esimazi simbona lo udume kakhulu kuma TV. Ngizombona ngizothola nejob bosise ama-safe. Siyabo shaya tutu Amanda.